Level baraba ututira uturo bom rira Land Rover kerekana yo kamatete anto akwe 40 riu ye ya ikamatite antu bamira betite kutumira nende alafu yokinya antu au ritia skuru to karibururu tukiura mira bitha ndimo biashara omira iro toibwa ngari yaruka iro toe na matuki na matwatiri mangari kwa ne kwaluka ikwaluke kumamira bamwe yusoka ringi ukira yukaraka itawa lakini antu katwika bamwe bokwe kumamiro nyingi komongo tukiruta tuyukiria komongo katwika bamwe bakwite gari yukuri Land Rover na ingwitikia no ithe yukamatite antu around 40 no ntuni ukamatite antu abaingi accident niko hapa ni hapa na pale mno anto ibate kikia kinya baraba yote ya gari baraba wakamata anto maybe milio na maybe kethinyi weto to mirayo anto balika nya barabara isiekirwe inyinge thaina ciethira ithongo miura cia karimbere urankari tona nafasi ya kumatuka nonto kuona kalwelio nto nangari yawa kuntu kuonthi kwekirwo lamina imwe namo. Kuringana na ripoti ya Daktari Mnene Githu Wachira wa hospitali ya Nyambene Level 4, siku ya leo kwa bahati mbaya tulipata wagonjwa wengi sana ambao waliletwa, walikuwa wamehusika katika ajali ya barabara. Waliletwa jumla ya wagonjwa 32. Unfortunately kati ya hao 4 walifariki. 2 walifika kama wamefariki, wale tunaitanga dead on arrival, na 2 wakafariki wakishughulikiwa. So kati ya hao kuna 8 ambao katika hali mahututi. Madaktari wetu tunawashukuru sana, wameweza kuwashughulikia, na baada ya kuwashughulikia wakatumwa katika hospitali ya rufaa ya Meru, na wengine pia watapeleka katika hospitali ya Kenyatta. Hao wengine wako katika hali mbaya, wanaendelea kushughulikiwa, kisha baadaye madaktari watawaruhusu nyumbani na dawa. Oru thirikari ya kaunti ya Meru tongoria no bwangavana Koira Mwangaza ni bakuromba kulweli na mpoe manto yako ni wandisi arume kire sibitari na wakwa kenda kinyancho arume bomba kwithia ni bakuona utungata kuntoko. Kadri mnavyoelewa kuna project ambayo imeanzishwa na county government ya ward ya wanaume na inaendelea kujengwa, lakini tunaendelea kuongea na wakubwa wetu, manake watu wangefaidika sana kama hiyo wodi ingekuwa inafanya kazi, manake hawa wanaume wote itabidi wote watumwe katika hospitali ya Meru. Muthia mandereba pondeni bakuromba kuimenyera barabarene. Himiza wakaji wetu na hata wanaofanya kazi kwa hizi biashara za miraa, kinga tunasema ni muhimu kuliko kutibu. Tunaweza kujizuia kutokana na ajali kama hii iliyotokea, watu wazingatie sheria za kitrafiki na za barabara ili tuweze kuzuia ajali kama hii iliyotokea siku ya leo. Kiripotera Meru TV ndemo Shiomawa Mbeta Mukiri Okonja. MCA bathatu babunge ya kaunti ya Meru hiba ethiritwe bakiromba karintere shatigania kuyuriria mbeja cia basari kaingo anabago bathoma gutari na thina batongoreretwe ni MCA wa Thwana Mwendaithiria ibaoretie aciari kwebumiria namba inene kuyuriria mbeca ino kaingo ikainambere kwikiwa tethagiria kuringana nabo bethiretwe bakimenagiria itua ria gavana rirethiretwe akiuga ati akegua agitethagiria ana 300 akikira ward bara bethiretwe bena thina na kuringana na MCA baugite ana 300 akwatwikwa bagatethwo kuma gikira ward bagatiwa ana kathumbama bara bena mathina na kinyambo bakwenda gutethwa. Mutatara uyu wethiretwe ukithithua na mbere ni ma ward administrator na bobo inyuma ya kuja ngukuji kwewe kionekana katika governor wa kaunti ya Meru amwe na MCA ba kaunti eno. Mwandiki wetu wa Theto Adams Muturi wa The Ranger nawe nashio. MCA bathatu kuma gicumbi katigani West batongoretwe nji muchoyoro na MCA wa Thwana norano wa muringi muchoicho bara bengike kaunti ya Sebula Meru amwana Mwendaithiria no MCA wa Kithina MCA wa KJ ibarombete kariba ondi cho kumba kwitha ichumina na mbene ne kumba kwitha kiulile mbasire chitete na mbere kumba kwithira kiulile no bisienga bana orabo wete mtu ende no batuna batiri kumba kwithira kiulile mbasire na batu turu MCA ba Meru imusimamo yetu ate kila mtu ora na thina na batiri kwa wambi mbasare no tombeje irio ichiani chambi cia thirikari
Tanto manadato ngiri komi anto bonde ngiri ke domba baura batina ambasari kankas mama buranto bako bakwa bue anto bonde no mongabo ambasari non tondo mete ambasari toritere anto beto ngwe na buranka wa ambasari non to ikona anto baba ige bako bakithia inko bono wa kana bote agithi borea bazari jia bo apply bu indete sawa bo apply bu ido eta mtu atiarate apply te kaite no koti mochino mbeje kwithira kiromba thirikari nene okulukira ministry ya agriculture tongorotire methekale nchuri kwithira kibatetheria na ithimando andro athwana kenda kumbithia antu baba gontu gutana mbere kwitha bakiri moro gwiti bethirite bakinyiru ni mpara okaitakara ya tubirevito mita tuthira twena thina na twena mpara na twena thina icho the wa chembura no ntu bako wa chemiti kurare mpara nene muno area ene na nya bandu itathira ere okuo au no nkoyeta ere okuo na oni ndereri Rwanda rwita 1 kilo na ara mwerondo na area tiania bwana waziri ibatu turare affected impara kolokia ni other area so gento gran koromba turi ro irrigation turi ro ani ro kurema twembe kuchiro nda munyinge Rwanda ro anto babonde Rwanda na ara barima twenjiro ro ani at least anto babonde ko bu irrigation kenda mpara ege yarenge yethire twe sawa na yethire anto bae sawa na bare mete na bae na byakuria ibo nkiripoti na Meru TV kumachiga nembe chanda msimuturia wathirenja tukirekana na riboti ino ya muturia kana tukirekana riboti ino ya Adams Muturi wa Thirinja agatorithirie kungi na kunara biashara na gariba thoko ya Kiutine bethetu bakina mbere kwa bakibu magiria na kuromba governor wa county ya Meru Kawira Mwangaza kuina mbere kwa kibaruguria thoko ya Guntuku ya Kiutine ya kirwe ni governor wa mbere county ni ino ya Meru ora ari Peter Gatiro Munya bakiuga mwanke mundi turi thoko ino itina mbere kwa kirugurawa na tiri utethio kirebo arende bakenda yiwe kirugurwa kengo biashara chiago ikaina mbere kwa ikiendelea bwega murithi waba nwewe nacio akari na turi ya biashara na kurukina njira barutere rwa Kiutine ni bakuromba thirikari ya Meru county yumbe kubarugurira thoko ira yakitwe ni Peter Gatiro Munya ikario urekari nuntu thirikari ya county neregere kumithirikiria aria bakuge bakuthangika muno igitene ria bakwendia into biao barabarene na ni barabara iria ikura tiri inyingi muno baka niogerwe ende ngakoro iria stage ngakoro soke thoko ne yose kale stage ngari ategethenda tirato ya romba kure iche meromo arakia atoeleria thoko na atoelerie boto godiaria atoruore thoko araka bara kombe kigito gore thinene ne buru thoko ne batu tengwera to gona akiruta buru tu anto bakiotene ito mwera atoruore thoko to choge thoko ne tu to gore thina barabara ne onto ngare ge yota kinyanjira batu na to kinyangilwa njirene batu tole agathoko lakini kinyogeta kiolone kire thai wamenya batu yakatote andekeri unto na batu tuendageria njirene tutebwitherwe kinya thoko ake enda twaria tukauga tone siasa batu te siasa to kwenda to bwitherwe thoko anga Kiutine batu kumana na bathurerwe ote baturariria kinya mucemanio kinya kanjola kinya mpi kinya ngabana kinya mama twacane tangaicane tou ata twaria mucemanio batu twarere thina kono turainya ote munene twenwe kinya omwe batu kinya thoko yongwe tiona bakwera na unyuma wota na utekele kene cioro nduka nai nduka te barabara oke ngona nyuma otiona kwa tona gaworera no itokuramba diga county batu twatorera na thoko yaki tutiona woto bwithire thoko wora yani mere ya bwerwa kwa no mere korotire atu matasi ora munya atiele no kore dayo te bonga banethetie kanku andrene ao Kiutine thinere asana kambo na kianto bokerwe angaito nyumba ngaimbintie lawa imbini endumbora sieni kwa kwendria mbori nkero akotuguma wako ene koria munyare to bwetheria re na tore wakato bwetheria ngaingira ndi ngaimbintie lawa bietawa inabia etira nonto mwanga thai erua otebyo to kuona no gato kuolele nara ora naiti to kono te no mabua no rokoro kwa rwa torwa na tore ngaingira ndi ngaimbinte kwa lawa babietani murithi wa banki reporter Meru TV kumaya mirigone ya Igembe Kiutine.
Ibwega murithi wa bano ntubariboti na njira inkinyaniriku na riboti ino gatunengera kanya gakumagaruka ukujia ruo nini utikathi kuraya tucokera nyuma ya kagita gakai kengo twinambere kuthirikiria ira tukubanga banganiritie ugorobo emundi. Odina kiatho kia mbathidikana nwirigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukorobwa miaka 12 kwinama. Meru TV turiaje ni onto bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uri batara gutuma mbica intaramu cia mwana waku, tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ya kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagemia kiatho kia mwana waku na akomwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Karada kuri na mambura twamenyaga twaigua maru kana rogoji na twona rurerembe rwa ntogo. Ende bibionde ni bireketi na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita. Nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jago kinyera chore baku emwe kwa emwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube. No kwethero ni mambura jamorano, rachio, madhiko, mambura kanicha, birthday, pass out, graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba. Mambura jaku tukaje kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana marija kuguna mukojo waku. Neu tukagemia kiatho giaku na gukuwa mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Uri musiari na nukuri naomba wike mwana waku sukuru enjega. Chogoria Milimani Academy turiaja ni ontobo waku. Chogoria Milimani Academy ni sukuru ira ijekene na gukorokia ana na nkoroki godbia bwega kiri mathomo jao kiri secondaries na universities. My name is Fidelis Mwende Kirimi, a student in Milimani, and after I got the news that I had performed very well in my KCPE, I was very happy and I thank the Lord because of what I had gotten. Inatuanya toa anaba play group, PP1 na PP2, grade 1, 2 na 3. Kire bodas turinatuanya toa anaba kuma grade 2, mwanka grade 8. Ukenda kungwati na mwana waku tuanya tuto turiungire obisines yetu mtukose kiume kuma Jumatatu mwanka Juma. Kwa mbire dhaiga tucharo kiri mwanka dhakenda chia mudenya. My name is Irene Ndiga, the director of Chogoli Milimani Academy. Welcome to Chogoli Milimani Academy. Turi barabara ni alami kilomita 2.5 wake kumangeti ni Chogoria Girls wetitebo wa Makori Girls. Kumanyanta tonkoroki turiongera dimo gukurukira 0724686799 kana 0100485152 kana oturiongera kire website yetu area ni www.cma.ac.ke kana otutumire email kere chogoriamilimani@yahoo.com. Turetere kana gaku tukamenyithie kiroto giako na tukombithie gugikinyaniria. Welcome to Chogoria Milimani Academy. Chogoria Milimani Academy, hiking to excellence.
cukuru ya St Agnes Marega turi Marega mairi ithatu kuma tauni ya Mikindori barabara nene ya Meru kwerekera Mikindori. St Agnes ni cukuru iretongairia kimathomo aja kaunti-ini ya Meru na Kenya ngima na ndeturi na kiguni kiregwe muciari uturi uchurage na mwana kwa kathomera. St Agnes tulitana mathomo ja Kichungu, Kiswahili, mathabu, social studies, CRE na kinya mathomo ja kompyuta. Korokine tukinyanitia kinya kiri ukinyanilubwa mutarajo mweru jwa CBC. Chukuru ya tuturi na aritoba boarding na discourse alimo ba kuungana na bari na uti abwa egorongo gene yao ya uritani. St Agnes tunarereria gana anto amarete kwa ana beto konongo kadhira bate irachine. Kirego tigira anebo kinya chukuru dha ilio nituza watu na mbachi ya kubaka matana kubania ogoro. Intake kana ujukania bwa January 2023 kire kilasi kia PP1 mwaka kilasi kia mugwanjano bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana marije tu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkurukiturungia chukuru kano turungire thimugo kurukira 0725977144. St Agnes School Marega, my education, my life, my future. Bwega muridhiri wa Meru TV tukuina mbere kuwatuisho kagira kairi kengo tukaina mbere kuigwa tukithire kageria ndeto cietu ira tukubanga niretie ugoro bwa emunde na tukithina mbere na ndeto cietu na ati akari kuma kamutune ira iri mwankani wati gania na ruire rwarera ibethire tubakibu magire gutariria mathina marabego tubaikuruke na muno nkuruki bakiuga ati kuma ba kurombwa kura na watongore bararombaga ciaca mwanka muthiru na baba nenkera bataga na kubaringiri itho kairi arende bethiritwe bakioroteria kaara mujumbe wa Ntere ino Shabore mugambirinde kiri na tongore barabange bakiromba mujumbe uyu ushokera Ntere ino na kuba ikira mainya mastima ira chithiritwe igitwika thina inene kiribo bagitariria mathina kathumbama mara methiritwe bakibawata kumane na kamwindu kara bethiritwe bakithina mbere kwigwa bari na kumandiki wetu wa Ndeto LC wa Mutegi nawe nacio Akariba kamatune ra ye mwankani watigania na ruire rwarere bakuonania kurega kuganirwo kono utongoria bwanene bwao nonto bwathina bagukurukira nonto bwagwagi bwa stima ishira nene kiba utwe aja uju area ye kamutune mwaka kamutune mwisho buru area go kome istima nonto stima ira chiekiri cia rutera rumwe na rungiro akaraje garuti rworirie rutina stima buru kuri stima ya eja ni cia ira cia charuto 60 km 600 miles ira kuri o kirwe egwikirwa eja kwina na nja na tona makingi ja gwikirwa mbati twekirirwa waya na within short time cia toka cia kurwa twende na makingi ja kurwa katigi makingi ja makai na gasaindi kaka kanini kaka twina kaka getu iko kama hicho buru sasa ndinge chondiri na stima lakini aja kama tune aja inalieta lengero tani wake tawa kibira lakini aja tutete na stima buru chekiri karutere kange chaura abatu totona stima gaitiwe to au tote stima totora mundune batu to ina bayoyo iba kwenda kuthoma nduba teona stima bathoma bakara bakemina giana ngo kayukia kanyingo kaminia ore umwana kone ukwa kathoma gorete gitari raja muno tutina stima
na kuntura ingi china stima kuraja kuri gita marinya je njo wakwa ya stima bata kagita gakai utisima ciejire makingi jange jari jo turu je uninda ga kwero ina itwethera turutere rwiko batu tetigania time ti nyomwera timenti no tu batu gate aja turi tutiona stima area yonde kwitira weta mwankene na tutestima nture tutura tukario atwiga wa stima na anga stima ni gwekirwa anga stima we kanyomwera kange ga stima katura ara kera ikanintini na ile twaria tukero gatengana anga tutiona ambi tutiona stima na nde batu tukoria twethera twethirikari na riku iturui ende ne romba leo kiria tongoria babako bathiriria thina kwa uito kuuga thirikari yetu mama ya Bishop Kawira Mwangaza itutegere na sana rutero mpire ndigiri no no concern na manto ya stima to kuduganja kwiro twa dugandite kinya kumutwa kenda atwira manto ya stima bweka kethera kuruwa mbo tutethia mbati tutombiro muona igitaro irarerero muno no ntondero yari igitara campaign tuthenge menya kumutwa tuthenge menya kumugwatania njirere ku kaneriko lakini na urere buru na kinya na ndito akurikia kuthurwa tutikumuona tutikumenyiro tero kware na ndaromba brabe kwanza na stima pato tukurekereirie jitumba kuona stima kenanya turugura inyozi tuthithie biashara cia saloon twambirwo komorithe inyanguku kenda economy yetu yumbanya kubwa thirikari ya mama ito mama tutethia ntore ne kabu area kabutukei arafu twethara tukamutune ndebo gaiti mwankene otigania na nde batu tutere agwa etha tubatigania kana twibande eriko no tutuo tebio tuonete mwankera utestima ende turuje tutwena tu na itukwira murungu ibwega no tubaturuje ende stima itutethio tuone ura tukomba tukona stima iro twiraga tuingeria mwankana ndio nya tutimuona tutimwigaua na ndio nya kumoto nya tu tutumenya na mantu jawe no tweterete ndio utindariri turona machia chiawe na ndio turindigiria tha no tutegere nde tutekwera inde ku batu tutije mwanke na jotigania ramine atukitete na tutere ago imbia yongwe kwenderea na ndio ngaitigania tutaro tutigania agatwende imenti kuma kamutune kiripotera Mer TV nyoka mbetaga ki mutegi akari kuma ntere cia Tharaka ni bethiritwo akibumiria na kuonaniria kwinyirika kwago kumania na maguri maketha mago marabambirite uketha kagitaniaka na arabaugite maguri marabakugurwa namo ibi biago inusu ya kana inusu ya mbesha irabagura nacio mbeu ino cia kwandaire bibi arende bethiritwo bagitambitwa kiria tongore baguntoko kengo gutigira ati bakubacwira thoko imbega na muno nkuruki kengo gutigira ati bakugurwa ire bibwega batikaye kuthi asara kumania na maguri matagirite kana maguri manini marabethiritwe bakigurwa namo irio bibi muno ndengo iraithia na mbere kwikitethagiri muno mugongo wa Tharaka ndagara waiguna no winacio akariba Tharaka baijekene na urimi bwa ndengo na ibo tonga bwa bora bethagiro begwetie ndi bobo bogituka kinyumia mana gutega gitare ketho guceria mbeo ya ndengo ina na maguri megoro egitarira bakinyetie maketha mao thoko na kwithora bakigurira na maguri maguta lakini kuringana na uguri bwe munde bwa tukugurirwa ndengo tio turi arimi tukuinyirika muno nuntu tene ndengo twigura 90 ureciumitie peri guregana na nyumania twaguraga mbeo chiringi 200 mathate na hata antobeto bao tugurira ndengo naye nyundi mukulima ndaba guraga ndengo na tubebute emunde batugurira negana egana rerure ngura ndaryo ambi mutugonja gwa negana na 10 mutugo pa magana maire ngo kilo imwe nyonkoguraniyo thirikari atu na tuthikeria eutona ntoba biashara gutio ntokira bao tugurira nakyo ndengo bao tunyanyasa mbio wanu bebute yantoroko magana maire emunde ndende negana remwe tuguragirwa na mukebe ora munene nkorokia kilo no atuika utie ndo tukoona na tugachoka tukagurira biashara ibuna na into ibuna goro nene muno na kuringana na maisha amu tutietathia tio turi arimi amwe nogu akariba bibongerete na kairitia mbure raganite
mtu ali barabara tumikebe bebute 20 akaya akagorwo na beimpu koguo nitio turi arimi twina maicha mathuku mono na tutige no tuchukuni thiete kurugurwa tutie bwa tukairangana iba twikagera uguribo ira bonene agento bakana maire mukabe omwe kene kene mekere ba komi ngora kagoko kangora kabodi ngera modie lakini kana remo twintu ko tutere nayo akaria bende bagita ntongoria cha kaunti ya Tharaka Nithi gutigeire bakuthongera gatagate kenda gutigeira maketha mao makugura bwega na gutigeire bakubekera moyo kubaganania na arimi barabange kuma ntere cinge cha Kenya mwandera kamwana grade 6 kata ke grade 7 tane ngora nyaga nae mukaba iwegana aya nkogoro ankunia ya 90 nka dimbire mbonda mwana na nchoke mbonda yaka kwa mukaba mpemba mojie ikagana baba bodibwa dirikane to anna ntobobo ne to nyeni tuinire na baba to nyanyata mbocho to yanda dwa kwanu emndenda akora wanu mbiyo wanu bebute mbocho mpembe ndakora 80 tigo mbyo ku tachoba mbya na egoro mbocho to yanda rimboru tigo mndengo tore metheria egatweka ndera gembe tayamwari umete kwao akadie kagorwa 80 lakini mbocho negana ya 50 tigo bya tuto tarebaga niyo bambomba kuromba thirikari necho at least kamusanda twetitheririo na mono nkuruki bato joberie manto ni maithomo baiga twinyerie mono manto ni mabici nonto kiangazi githuku mono gituringite mono ni gwara reto erombare akwa ketharaka yonde na kore gitonga njinji mbato detere irio bieto mwere ndengo na ndoroko ichiume gento tomba kothomithia na nakio no ntona tito kuona nto beto ende kagita kato na nto bathomu muno kende kia nogo gitonga nogo gataya nogo tigwimbio kuyana tio batokeria mbi bautema baringwa ndegoro mpuba mbatena nyamora ya kwaria Muthetu wa Tharaka uking'aruka maciara mathiete na mbere kwithirwa makenyia akaria biboretie ntongoria gutigeria bakubatetheria na fertilizer ya urimi amwe na gutigeria bakuruthirwa nthungurumu cia kwendagia iribi ni kenda batetheka ne turumye fertilizer eno kurumanwa at least tone ka tugokire imbe to nonto ntiguru ino chetu chiathirire muno na minda yetu at least igekirwa fertilizer no eruthange bwegega nkuruki ndengo ona tigwa nto Tharaka no kwana na imenti baba ile teramera tigo emera yetu indengo injo kuya tuna tona mto to teramera tito tena mto wetu nogo ena tuna to teramera ndengo chomera yetu ndo tianda mera na tiki ndo kenge twanda ndengo ndoroko na moya na munya na tiba to branto bana laba ko bagatiro ba ko teramera ya na tito forme ku ndibia biomba utwithiraniria ndengo bantu amwe tukagorwa na beyembega nike na tio to dina mbere tabura tigania na ba nambari nu ngidi yambe nu tuona tuturi arimi ibura po bari mira na itukiri mandengu kwe wa kuri mapempe tukiri mandengu koguo ni tukaringanwa gintu kimuna tio twafomere kundi na ige kundi gikaonekana na gitutethie koguo twokira tababa angina tio twatia kuthina iri rutere rwa biashara na bara na guririo bibi so challenge rana to ni ya ndengu chietu ikwagi onda nyamburuka formosa ni the mandengu yetu kaiwere price reru ngiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge kia Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi rieto Ndagara Waiguna bwega Ndagara Waiguna nuntu wa riboti ino na njira inkinyaniru na gumate kariba gontu kwiba kubatara kuba bakira ithagiro na rithore kiao na kinya gucura thoko kaingo baratigira ati batia biashara kumania na kulima kwago kana kumania na maketha mama mago na riboti ino ya Ndagara Waiguna murithiri wa Meru TV egatukinyite muthia wa mara tukubanga banganiretie ugoro bwa emunde ndembere magaruka ngakurikanagia ati bwega nuntu mwanka nurambirie mwanka wa kwebangania turi ntuo imbithe kabisa ntuo chia mbere buru chia mwanka uyo ibwego kebanga bwa kugana ibwego kebangania bo kadha utikaina mbere ko kithikageria marantu bakuga nuntu kainge antu bagaguta kagita kainge antu bagakumeneria kagita kainge antu bagauchambia lakini kira kirindeni yaku igatora kwegwa kirindeni yaku chochoage mparogono kagita kamwe akambira mukuru umwe au magaruka thi kwendie ng'oi bena kaoyue ena kaoyue bai kwendie ng'oi na bainjirani na ubarikana na antu bangi eba kamatete kana baumete ngendo chiago niri antu baba kuria ka mukuru ina mwana baritete ata ng'oi ri bathiete kwendie ri
batiumba kulitwa iguru ribaira thokoni batwa ing'oi bakithiathianga barikana bange nabo bakuga kantu babalitete ata bagutwa ing'oi bonthe ing'oi riri tikua batirekane naryo mukuru wenka nuntu nwe mukuru agatwa kathi naryo kana kathi na maguru bakithianga barikana bange nabo bakuga ka mukuru uyu agite nthoni ata atirekerie mwana na nwe munini atwe ng'oi riri athi naryo anenkera mwana atwe ng'oi bakithianga bakinya bantu bethe arikana bangi bakuga kantu babalitete ata batomba gukamata ng'oi riri bathiete kwendia na rina ni ng'oi rira bairite kwendia batirionerie gitio kagita kabathiete kuriendia bakarikamata tamakana atawakarire bakurikira gituro mwana na uyu webekira ing'oi gituro ikaruke gatakwereka kewikanire agu no mwe